Grad Novi Sad se odazvao na poziv ministarke Pavkov. Sa velikim zadovoljstvom učestvuje u današnjoj akciji čišćenja Futoškog priobalja i čišćenja nasipa u Futogu. Ovo je samo jedna od lokacija širom Srbije koja će se raditi i mislim da su to jako dobre akcije koji podižu svest o potrebi očuvanja životne sredine. Ono što je danas posebno važno je što sa nama imamo građane od 5 do 85 godina, dakle i deca i naši penzioneri. Mislim da to takođe pokazuje koliko su građani zainteresovani za ovako nešto. Zašto baš u Futogu? Pa zato što će u Futogu uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine ćemo uraditi uklanjanje jedne divlje deponije između ulica Sonje Marinković i Železnice. Ta divlja deponija će u potpunosti biti uklonjena i sav otpad će biti odnet na našu gradsku deponiju. I ono što mi je takođe posebno zadovoljstvo da ćemo do kraja godine krenuti priču oko regionalne deponije. Mislim da je to nešto što će potpuno promeniti sliku Novog Sada. Vrlo je važno što čujem da će u narednom periodu i drugi građani krenuti našim primjerom, što će i oni održavati ovakve akcije i treba da znaju da će grad Novi Sad u potpunosti podržati ove akcije u smislu toga da će naše službe, nakon što oni prikupe otpad, pokupiti taj otpad i odneti u potpunosti.